hortxe gaude. Zuzenean gaude, entzuten zaigu, bai? Hor dago, Janet, kaixo Janet, bueno, ikuslego behintzat bat badago. Que se ha manifestado, baina, bueno, gehiago egongo dira hortikan, izkutuan. Bueno, aurkezpen txiki bat egingo dugu, kuadrilla honen lanak ikusiko ditugu, eta lanak ikusi ondoren, betiko moduan, izango dugu aukera, zuen galderei erantzuteko, eta pixa bat, genio hauen goraberak ezagutzeko. Así que ezakit, zerbait aipatu nahi baduzue, esan, ikusten dugu, agiko eta aurkezpen bat, nire goiko ezkerraldean Jon Ibarretxe dago, zuzenean Manhattanetik. Hori da, Times Square. Eskubian Paula Brezo, katuen artean, ikusten zaio pixa bat, batzutan nahazten zaio aurpegia daukasorain begiak, katuaren begiaren gainean, un poco desfase. Baina nahi eta egina dago, ez da akats bat, da erabaki estetiko bat. Nire beko ezkerraldean, Aitor Ormatxea daukagu, Arralden bertan, ez da txantxa, Goenkaleko dekoraduan dago. Arralden bertan, gero egingo diguzu bizita turistiko bat, ez? Aspaldiko partez. Ederki. Eta hemen ere beko eskubialdean Mikel Abasolo daukagu. Eta hauek dira oraintxe ikusiko ditugun lanen sortzaileak. Eta, pandemia honen igual lan biraleen egileak zarete, ez? Igual, fijo. Fijo, gero hitz egingo dugu honetaz, baina bai, asko ikusi eta asko entzun da zuen lanetaz. Así que besterik gabe, guazen Herri Watch lanak ikustera. Conozco una casa. Está en medio de muchas casas. Allí nadie molestará a nuestros hijos. Lo único que se mueve aquí es la luz. Sablazo. No es precisamente un lugar ideal. Deberes online. Los niños padecen una grave alergia al silencio. En esta casa, ninguna puerta debe abrirse sin cerrar antes la anterior. Hay algo diabólico. Yo los he visto también. Intenta decirnos algo. Habrá cambios. Sentí como si hubiera alguien allí. Y fuera humano. Paquetito. Está ahí. ¿Puedes escucharlo? Erguido frente a todo,
te toques la cara, vete a lavarte las manos, hostia. Vosotros. En inglés. Me jodes. Konfinadorren beti dira oporrak. Atsedenan nagusi duen paradisua. Punta-puntako osasun tratamenduekin. Eta itsasoko ura duen Europako bainuetxe handienarekin. Paraje berdeenak. Zure gertukoekin, arratsalde atsegin eta gozagarriak igaro ditzazun. Hemen, denbora da poligrafo bakarra. Gure luxuzko instalazioek bizipena ahaztezinak ekarriko dizkizute. 5, 4 eta 3 izarretako hotzgailuekin. Ametsak egi bihurtzeko lekua. 24 orduz eskura izango dituzun kiroldegiekin. Yoga, curling, running edo arrantza besteak beste. Eta Mediterraneoko gastronomia oneneko gure buffet libreekin. Abentura zirraragarriak biziko dituzu. Era guztietako ikuskizunekin gozatuko duzu. Askazazu barruan gordeta duzun sormen hori. Eta ezagutu itzazu gure zoologikoko animalia harrigarrienak. ¡Confinador! ¡Sé guay! ¿Confinador Balcoyenería Vallesal? De las Andes de Laguna dituen Una huetan aldiz Zula is my friend Zofatzulo beltza duenetik Ez dut ikusi Netflixetik kanpo Izakiri Kuadrilla nuen Kuadrilla nuen Egorosika ez dintzenen Eta hementxe gaude. Suposatzen dut, ja gehienek ikusita izango zenutela bideo hauek, ze aipatu dugun bezala izan dira, itxialdi honetako bideo ikusienak. Así, tal cual. Bueno, betiko moduan, zuek horre zuen etxetan zaudetenei, esango dizueke, edozein momentuan parte hartu dezakezuela edozein gauza galdetuz, edozein zalantza, edo prozesuari buruz, edo nola ikusi duzuen, edozer gauza ongi etorria izango da. Eta bitartean, ni jungo naiz pixka bat galderak botatzen, eta hasi behar naiz, niri hau ikusi nuenean, nik Aitor ezagutzen dut, Larrotxinetik pasa izan zelako, bere garaian, baina ez dakit talde hau nola osatu den, edo nola ezagutu zineten, edo os quería preguntar cómo surge esta relación creativa, cómo os conocisteis. Pues yo le conocía a Paula de Romo, desde pequeñas, y Miquel trabajando en ETV, y los tres hicimos un corto, nos juntamos para hacer un corto hace unos meses, en diciembre, creo que, no me acuerdo, en Amorebieta. En Amorebieta, sí. Y luego, pues cuando empezó el confinamiento, pues dijimos, vamos a hacer tal, y yo le conocía a Aitor y Miquel también le conocía de ETV. Bueno, a Aitor le conozco de hace años, Sí. pero Años atrás. un verano en Irlanda. Con Eso 18. es. De estos que vas y no aprendes una puta mierda de inglés, pero a beber Guinness sí. Eso es. O sea que más o menos os conocéis mediante,
de haber pasado por ETV. Y sois todos, habéis dicho de Romo, Gallardo, sois Paula y yo de Romo. Pero Miquel... Yo sé Bueno, que... yo Algorta la vivo en Berango, pero Algorta de toda la vida. Ajá. Eso es. O sea, Y otro de la margen izquierda. Vizcaya-Aldea. Vale. Y lo curioso es que Paula y Aitor no se conocen en persona. De No, momento. físicamente. Ah, claro, físicamente claro. No nos conocemos. Claro, porque esto ha surgido en el periodo de encerrona. Claro. Eso es. Y hemos decidido que vamos a seguir así. Pues es que esto es muy guay, es un ejemplo muy guay de cómo eso, ¿no? De cómo pueden surgir cosas y hacerse cosas sin necesidad del contacto físico. Nos habéis contado cómo os conocisteis y luego cómo surge la idea de empezar a hacer. El primero fue el Rewatch, ¿es? Hori zantzan lehenengoa. Hicimos uno antes. Sí. Osea, aurretik beste zerbait egin zenuten edo... bueno, Amorebietakoa hori izan duzuena, ez? Hori da. Hori izan zen... Eta gero Ez, Mikelek, Amorebietakoa, baina Mikelek egin zuen hori Portugalet Espresekoa. bai, Mikelek egin zuen korto bat Portugalete Espreserako, eta hori egin genuen, eta hortik aurrera ja jarri ginen beste ideak pentsatzen, eta hortik Rewatch sortu zen. Eta ikusiet, hasiera batean aurkeztu zenutela, ez dakit hori aitzakia izan zen, edo ja martxan zenukatela, baino Iruka Uribe Kostako informazio, ez dakit, aldizkari bat, edo, bueno, komunikazio enpresa bat dela, ez? Eta lehiaketa bat zabaldu zuen, eta hortara aurkeztu zineten. Baino, espreski horretarako egindako lana da, edo aurretikan ja martxan zeneukaten eta aurkeztu zineten aprobetxatu deialdia. Contéstale tú, Paula. Lo estoy viendo, ¿no? Eso es. Los gaticos. Pero sí, hicimos para Iruka, ¿no? Y lo hicimos expresamente para... O sea, Irukarentzako egin genuen, eta gero, claro, gertatu zena da, Irukaz aparte rulatu genula, eta hortik ya, pues, vuelta que eman zituen, hasta en el Teleberri, yo flipábamos cuando lo vimos ahí. Ya, lo he visto en vuestro Twitter, que salió hasta en el Teleberri. Bai. Bueno, a mí me llegó, no sé si me lo mandaste tú o me lo mandó alguien, alguna amistad en común, y de ahí en 4 días me había llegado media docena de veces por distintos sitios, o sea, fue un pasote. Somos unos pesados. Pero qué guay, joder. Éramos nosotros todo el rato. Ya. También hemos dicho que somos como un grupo tributo, en plan, con todo lo que ello conlleva, ¿no? En plan, que somos un poco odiados por eso. Sí, porque solo hacemos remakes de cosas, entonces somos un grupo tributo. Claro. No tenemos nada propio. Vivimos de las obras. Bueno, reinventáis, os reinventáis, está guay. Y bueno, y luego a nivel técnico, o sea, nola antolatzen da horrelako gauza bat, esaten duzen bezala, fisikoki egon gabe, o sea, nola planteatzen dago aurretikan, ez dakit, story bat, dago aurretikan planteamendu bat, plangintza bat landuta, edo da pixat, en plan, a la batalla, nire etxean dudanarekin egiten botatzen dut plano bat, eta gero ja montara, o no, o pixat, nola izan da teknikoki, nola izan da horrelako lanak egitea urruntasunetik? Ni uste dut gutxi gora bera beti bideo guztietan izan dela berdina, ez? Egin dugu batzar bat, Skype bidez, Paula eta Horma bereziki botatzen zituzten ideia batzuk hola ez dakit aigera, eta hartzen genuen beti hoberena, gero nahaztu eta gero bakoitza bere ematen genuen epe bat bezala, gero bakoitza bere etxean, ez? Grabatu igual zuen moduan, eta gero ja editatu. Ja, claro. Gero abestiekin, claro, bi bideo dauzkat abestiak, eta Jonek adibidez, berak abesten du eta koroak egiten dizkio bere izebak eta bere lenguzinak. Ojo, Bai. Eta sopro, pero zera, en plan... También nire izekorekin eta nire lenguzinarekin nabiten konfinamendua orduan. Aha. Abesten dute eta 3 egin dugu. Ke guai, eta
eta musika, osea, soinu banda, ze hartzen duzue karaoke pista bat eta gainean ahotsak sartzen. Instrumental, bai. Hartzen duzue bertsio instrumentala eta gainetikan ahotsak sartzen dituzue. Jode, bai, queda super Bueno, Aitorrek egiten du letra. Aitorrek... Ya, no sé por qué, me lo imaginaba. Hemen esaten dute, sois muy pesados pero muy guay, viene bien reírse un rato en estos momentos. Seguid siendo así de pesados, porfa. Unos brazos. Daukagu proiektu bat, lo contamos, Paula, el proyecto que No. tenemos entre... Hombre, ya... Pues inventa, ahora te tienes que inventar algo, Aitor. Está pasando, en este momento el proyecto está pasando. Eso lo podemos decir. Sí, está todo pensado. Vais a hacer un Open Windows de Vigalondo. Bai, mezclado con médico de familia. Bueno, buen maridaje. Bueno, todo es un sueño de Resines. Todo es un sueño de Resines. Eta, claro, grabatzeko plano ezakit guztiak, baina gehienak norbaiten laguntza behar duzu ez. Osan basu zure izeko eta, bueno, baina egongo da, ezakit zuen kasua de, baina dago jendea bakarri gelditu dela horre giltzapean, eta bernola, eta, claro, baina zuk egin duzu plano bat, zer da, selfie bat, helikopteroaren plano hori adibidez, zu grabatu duzu? Mikel, Mikel. Mikel. Bueno, justo gehienak nire kabuz grabatu ditut, baina justo horretan nire neskalagunak lagundu ziren. Eta dena eduki behar nuen prest, alik eta denbora gutxien lapurtzeko, baina justo horretan bai lagundu ziren. Aha. Bueno. Eta, hori, Oihartzun aldetik, bai, bueno, esan diguzue flipatu zenutela izan duen, hori ez, erantzunarekin edo... Agobiatu ginen. Agobiatu zinen, galdetu behar nizuen hori, claro, suposatzen dut pixka bat sobrepasatu zaituztela, baina pentsatzen zenuten izango zela horrela asko rulatuko zen gauza bat, edo de repente guzti sorpresaz harrapatu zintuen horrelako arrakasta izatea? Sorpresa. Niri guzti sorpresa, bueno, bai. Osea, eske gure, osea, lagun artean egindako gauza bat zen, eta orduan, eta batean Teleberrin zegoen. Bai, guk esaten genuen que estábamos abrumados. Abrumados. Bai, hitz hori erabiltzen genuen. Lehenengo egin genunean sí que nos sorprendió, baina bigarrenean ya vamos a por eso, Claro. Si la segunda iba con intención. Es que cuando vas a por eso, no, ya, es más difícil, ¿sabes? Claro, viral baten, hau asko komentatzen da, ez? Viral bat, benetazko virala izateko, ezin duzu egin virala izateko asmoarekin. Viral bat nahi gabekeri bat da. Eta izan behar da, ez? Bai. Claro. Bigarrenen konfinadorra adibidez gero erderazko bertsioa egin genunean, hori ja ez zen bakarrik Euskal Herrian mugitu, claro, hori estatuan mugitu zen, eta orduan, jo que sé, La Sextan edo La Serren atera ginenean, edo APM nor Katalunian, ya está abrumado. Ana Rosa Fernández Ana Rosa. Nos mencionó. Bai. Así formamos parte del mundo de la farándula. A ver, ez dizuet esango zehazteko, ze komunikabideetan, eta ezakit kalkulu bat daukazue, gutxi gara bera ezakit nola kalkulatzen den ere, baina iritsi zaizue, jo que se, estudio bat edo ezakit, zenbakiak badituzue, zenbatekeraino mugitu den, edo es un poco a sensación... Bai, es que zaila da, porque bideoa diversifikatu da, pues yo que sé. Había vídeos por... Hola. Sí. Ez dut... Bai, 40 minutu ematen ditu, baina luzatu daiteke. Eta ez dut irakurri zeri eman diodan, baina ponia I love it eta eman diot. Así que me encanta. Eta zamostu, así que venga, no. Igual acabo de vender mi alma al diablo, pero bueno. Hostias. Me encanta, I love it. Aceptar. Bai, hori, pixat, arginan hitz egiten, horretaz, hori, izan duen arrakasta, hori hartzen da, ez da kalkulatzeko, baina hori,
nola manejatu duzuen, ze eragina izan duen, ze medioetan, bideo asko azaldu da, eta asko mugitu da, baina egileekin, zuekin, elkarrizketak egin dizkizue, jo que se, konta iguzu pixa bat arrakasta honen ondorioak zuentzat. Jaso dituzue lan eskaintza zoragarria, zer gertatu da? Estamos abiertos, yo estoy abierta a toda oferta laboral, de dinero, me vendo. Me vendo al diablo. Eso es, a quien sea. A quien sea. Eskaintzak ez dakit, alguien ya le han ofrecido algo, ¿no? O alguna chorrada. A ti, Paula, no te han dicho algunas cosas, ¿no? A mí me quitaron una multa. No. Oye, ¿no serás Papera Watterson? Y tuve que firmar yo. No, de momento no, pero llegará. No. Bakarrik elkarrizketak egin genuen non izan zen Euskadi Irratian eta Segura Irratian eta Euskadi Irratian. Bai. Y APM también. Eta APM-en agertu ginen. Eta gero La Sextan ere. Eta... La Ser, también. Pillo bat. Ez que gu enteratu gara bakarrik gure, norbaitek bidali digulako, en plan, oye, que aparece... Ja, hau agertu dela hemen, eta hori, baina elkarrizketak hortxe, jasoko dituzue. Ze WhatsApp bidez ezinezkoa da jarraitzea bidea. Claro. Kontabilizatzea lehen esaten zenuen zenbakiena, eta hori zaila da, ze batzuk WhatsAppen bidez, gero YouTubeen, gero los que nos roban también. Hori galdetu behar nizun, hori entzun dut hortikan, pixat, ikerketa txiki bat egin dut prestatzeko, gutxi prestatu dut elkarrizketa, baina ikusi dut hortikan, hor nunbait lapurketa komatxoen artean, edo norbaitek bere ganatu dula bideoaren sormena, edo sinatu du, aldatu dute, hainbeste arrakasta izan ondoren, normala da horrelako gauza gertatzea, baina ze gertatu da horrelako txene? Esan izena, Jone. Esan behar dugu izena. No que le publicitamos, tú. Ez, izenik gabe, ez dugu jarri nahi. Izenik gabe. Pero sabemos quién eres. Sabemos dónde vives. Hijo de puta. Hijo de puta, ya he dicho que sí, hijo. Baina, kontegu zu pixka zer... A ver, es que gu ere gaizki egin genuen ze. Bueno, es que ez gaizki ze, lehen egin genuen bideoa birala izana herri watch, gure lagun artean bidali genuen, eta hori pentsatzen genuen izango zala. Guan, batean, eta ez genuen jarri firmarik ezer, orduan jendea, eta ez genuen YouTubera igo, orduan norbaitek gu baino lehen YouTubera igotzen badu, ezin dugu esan gurea dela. Bueno, bai, beste bat, egin duzuena eginez, nahi zuzen ere, ez? Alako beste lanak eginez, erakusten duzu zuena dela, ¿es? Claro. Hemos ido a la caza de su plantor ahí, pero... Sí, en plan, denunciar, pum. Sí. Ya está. Este vídeo no es tuyo. Bueno, baina jendea ya badakizu ezabetela, eta, gauza, konpondu dira, ¿es? No, pero te encuentras de todo. Ahí algunos contestaban como... porque yo, a diferencia que tú, no quiero ganar dinero con esto. ¿Qué te crees? ¿Que vais a ganar dinero? Y yo, pues no, es que no ganamos dinero. Que no va de eso, que es que lo hemos hecho nosotros. No va de eso, no estás entendiendo, es simplemente que esté en la cuenta de quien lo ha hecho y ya está, ¿no? Bueno, hemen zoriontzen zaituzte Ana Rosa negoteagatik. Habéis llegado a la cima con Ana Rosa, eso ya es muy top. Sí. La farándula es lo más y punto. Es que mucho más que eso. Ya solo para abajo. Ya podemos morir a gusto. Vale, eta
Kasi, esango nuke iaia primizia mota dugula azkenengo lan hau, lagunak, ez? Hau aurreko astekoa da, edo orain dela oso gutxi atera duzue? Bai, eske orain dago lehiaketa batean. De hecho, eta oraindik horrelagatik ez dugu igo YouTubera, Gaztezuloko lehiaketa baterako da. Por cierto, sartu Gaztezuloko lehiaketan eta eman botoa, ¿vale? Oso, no. Hasta el 22 de mayo se puede Pues ya, votar a Gaztezulo. Vale, pues ya que estamos en promoción, nik esango nuke, gero bideo hau YouTubeen jarriko dugula, igual ez dakit itxoingo dugula Gaztezuloko emaitza atera arte, edo kenduko dugu zatitxo hori, edo jarriko dugu blur bat gainean edo zerbait, baina aprobetxatuko dut ere promozioa egiteko arpide duen egin zaitezte Larrotxene bideoko YouTube kanalean. Gaude, suskriptor, bueno, zuei ere esaten dizuet, eske suskriptore bat falta zaigu, 100 arpide duen izatera, eta 100 arpide dituzunean, ja YouTubek ematen dizu elbide guai, en plan youtube.com/Larrotxene, eta horrein daukagu elbide infinito bat irakurtezina, eta, bueno, ja, aprobetxamos. Jonek egiten duenean orain, ospatuko dugu, ez? Jonek orain zuzenan egin dugu. Venga, va, Voy. Orain, aldatuko. Baina orain ez da. Konfeti o globos, o alguna cosa. Claro, es que orain ez gaude. Suscribirse. Orain ez gaude YouTubeen. Orain gaude Twitchen. Eskerrik asko. Konfeti. Eskerrik asko. Herri Watts da zure subscriptoria. Ni naiz, ni jarraitzailea naiz, Twitterreko mira. Oso ondo Naroa jarri du zuen lana bozkatzeko lotura. Eskerrik asko, Naroa, oso ondo. Naroa es una grande. Eso es producción. Leñe. Oso ondo, eta, bueno, Herri Watch, vosotros, Confinador, eta lagunak oraindikan pendiente, baina aprobetxatu duzue beste lehiaketetara aurkezteko, ez? Hasi zineten Iruka lehiaketa horretan, baina gero egindako beste lanak, vosotros eta Confinador, eta bueno, ja lagunak esan diguzue. Baita ere aurkeztu zarete lan horiekin beste lehiaketetara, eta uste dut ere sariren bat jaso duzuela, edo nola dijo hori. Bota. Irukakoan 2 jarraian irabazi genituen, por ejemplo. Eso tiene que ir contra las bases. Nola. Nos decían, sí, nos llamaban de todo. Los abusones. Vosotros. Abusones. Lehiaketa berdina, 2 sari, bueno, hori da, 2 pelikula batek, 2 Goya irabaztea. Baina ez dakigu zein da saria, Uste dugu beraiek ez dakitela ez da zein dan saria, orduan, bueno. Bueno, la honra. Esan sariagatik, zan... Poza hori, ez? Eta gero... Hori da. Eta Irukaz aparte, orain zaudete hor Gaztezuloko lehiaketa horretan, baina beste sariak edo beste lehiaketetara aurkeztu zeate, eta nola junden, eta bueno, konta iguzu pixka nola izan den historia hori. Hori, ez dakigula zer irabazi dugun. Baina badaukagu airean orain kaustikakoa. Bai, egia. Kaustika. Vosotros hori laburmetraia edo hori. Lan hori aurkeztu dugu kaustikara. Kaustikakoak egin dute horrelako lehiaketa bat. Egin behar duzula filmaren estena bat, remake bat edo zure modura, eta, bueno, ikusi dugu hor, igual vosotros daukara enkaje. Kaustikako jendea oso guai da, a ver, sortea duzuen. Enkaja nik uste du boletoak dituela. Eta zerbait gehiago, beste lehiaketen batean egon zarete ere, ez? Uste dut zuen Twitterrean ikusi etor beste lehiaketaren bat. Irukakoa... Bueno, ez da gutxi, Kaustika eta Gaztezulo. Eta hori, Portukoa, baina hori ez da... Aurreko lan batekin izan zen hori, ez? Hori da Mikelena eta irabazi zuen baita ere, ez? Joder, ratxa. No? Mikelena lehenengoa. Mikelena, nik esan nahi dut hori guztiona dela, baina, bueno,
zuen laguntza barik ezin izango nuke egin, así que... Mikel. No. Qué correcto. Con grandes actuaciones, por cierto. Vale, eta esan... Bueno, ja pixkat horrenatu diguzue, beste proiektu batekin zaudetela, ezin dela kontatu. Lan egiteko modua mantenduko duzue? Naiz eta konfinamendu pixkat lehundu, lasaitu, eta aukera eman fizikoki elkartzeko, hau funtzionatu zaizue, horrela jarraituko duzue, edo aukera baldin badago taberna batean garagardo batekin elkartzeko aprobetxatuko duzue? Bueno, no es incompatible, no es excluyente. No. La cosa es quedar 3 y Paula o yo fuera, para que sigamos sin conocer. Vale. Es que no se pueden conocer, puede ser muy... Es la clave, ya. Es la clave. Pues, llevaremos como un fondo también de estas, así que se... ¿Sabéis, Sheldon, cuando se pone un móvil ahí en una camisa? ¿Sabes? Que mete un iPad de una camisa con la cara del otro y va con silla de ruedas. Pues eso podemos hacer. Bueno, Sí. pues ahí tenéis otro corto. Cuentes las ideas. Bueno, errepikatzen dut, hor zuen etxean, zaudetenei, jendeari da botatzen, gaztezulo, ez dakiz zer, osea, kampanita egin dugu. Eta hori komentatzen dute, baina, bueno, galderaren bat baldin badokazue, hau da momentua. Bestela, bueno, baita ere, zuei esaten dizuet, zerbait azpimarratu edo komentatu nahi badezue, esateko ere. Osea, denbora daukagu, lasaitasunez hitz egin dezakezue, zeneri pixka ja bukatu zait. Txuletan euskan galderak bukatu zaizkit. Así que, Aitor, a ver, galdera bat, ¿de qué te alimentas para parir lo que pares? Wow. ¿Qué tomas? ¿Qué drogas tomas? Que si le presentas a tu camello. Básicamente, whiskas y berberechos. Pero Whiskas, Paula tiene muy buenas ideas también. Los que más ideas... ojo. Sí, gainera, Paula es un torrente de gracia. Vale, bueno, aprobetxatu beste galdera botatzeko. Zer rolak daukazue? Osea, denok dena egiten duzue, edo badago gutxi gora bera gauza bat eta sarturatzen den, osea, guionista, productor, badakit egoera honetan zaila dela, un productor, baino bai, zaudete batzuk igual enkasillatu dagoak, hori, idaztean, esan duzuen bezala, ez? Aitorrek egiten ditu abestien letrak, zuk abesten duzu, edo zue izekorekin, horrela. Nola daude banatuta rolak, edo denok egiten duzue denetarik? No. Cuéntales, Paula. Eso es. Yo soy la que miro las bases. Eso es importante. O sea, tú eres producción. No, es un trabajo muy importante que siempre hago mal. Siempre hago mal. No, pues Mikel siempre es el que edita, porque es el que mejor edita, creo, o el que más rápido lo hace y lo hace perfecto y encima tiene muchísima paciencia, que creo que es lo que hace falta para escuchar nuestras mierda de detalles, en plan un poquitín ahí. Pero pues eso, luego Yone canta, que no es nada poco, y hace los... Y canta muy bien. Canta muy bien, sobre decir. Yone patrocina. Patrocina tu disco, tu último disco. Sí, tu grupo, tío. El grupo, ya te digo. Cecilia Payne es mi grupo y ya. Y vais a sacar vídeo ahora... ¿no? Vamos a sacar cositas, si queréis seguirlo. A ver, Naroa dela Instagram. arte zuzendaria hor ibiltzen dena, esaten du, artearekin flipatu dula. Arte vestuario de 10, esaten du. Hori, imaginatzen dut, etxean zenukaten gauzekin. Lo que hay por casa. Baina etxean daukazuena ere, asmatu behar da eta ingeniatu behar duzuen nola egokitu beharretara. De hecho, con una puta silla de plástico te has hecho un helicóptero, o sea... Hemen aipatuko nuke Paulak egin duen peluka bat
Pregona En lagunak. eta zinta batekin. Increíble. Bai. Brutal. Hori Brutal. esaten dute. Arte y vestuario de 10. Así que... Bueno, es que Paula hizo Bellas Artes, entonces se nota ahí. Diré que le mando mi currículum y un book. Entzun dezu, Ez naroa? Vale, gero... Naroa, te quiero. Gero emango ditugu elbideak, gero antenatik kanpo. Vale. Soy muy responsable, puntual. Eta gero Amiga funtzionamendua... de mis amigos. Ja, pixka bat bukatzeko, postprodukzio edo editatzeko orduan, esaten duzu, Mikelek egiten dula lana izatez, baina gero zuen iritzia jasotzen dula, nola egiten duzuen? Mikelek egiten du premontaje bat eta bidaltzen dizue, edo badaukazuen metodoren bat pantalla konpartitzeko, a tiempo real ikusteko bere lana, edo horrela gauza sofistikatuagoak. Egiten du premontaje, gero bidaltzen digu, aldaketa egiten ditugu, rotuloak jarri, edo... Bai, holan. Horrela bidaltzen, a tiempo real, gero batera, komentatzen, jo que se, plataforma hauek. Baita egin dugu hori, baina orokorrean, WhatsAppetik bidali bideoa. WhatsApp. Bai, Skype egin, eta hitz egin. Eta, bai, horrela. Eta gero zeo zer sortzeko Skype egin eta txorradak esan. Oso ondo dago, sistema hori, oso teknika kreatibo hona. Vale. Eta barre egin. Ederki, barre asko bota ditugu zuen lanak ikusten. Eta, bueno, igual amaitutzat emango dugu, elkarrizketa politau. Azken aukera, galderaren bat botatzeko, hemen jende nahikotxo dago ikusten. Eta bestela, emango dizuet minutu bat. Igual jendea dago idazten, txat bidez egiten da, eta jendea pixkat mantxo egiten dula. Baina, bueno, bestela, hori, galditzen geha pixka bat, kuriosoak, abertzuen urrengo lana zen izango den, baina ja fitxatutak zaitugu eta jarraituko ditugu zuen lanak. Eta, galdetzen dute, noizko urrengo lana? Claro, urrengo lan sekretu hori noizko. Paula, ¿la Rochenen organiza un concurso? Bueno, igual. Oye, podemos hacer una colaboración con la Rochene. También. Claro. Sí. Vale. Estaría guay. Bien. Todo es hablarlo, Queda pendiente. La gente lo pide. Vale. Naroa lo quiere. Naroa quiere arte y vestuario. Oso ondo, hori. Zuen pista jarraituko dugu. Zorionak egin duzuen lanagatik, mila esker hemen egoteagatik. Lanez gainezka zaudetela, zuen lana prestatzen, izatez, Aitor dago lanean da. Arraten? Koenkalen. Espera, hacemos un tour. Bai, mesedez, bukatzeko, lotxa ematen zidan eskatzea. Bueno, hau da Miramon, hau zer da? Dekoratuak egiteko, nik itzen dezaket, ez? Zuk igual, ez? Bai, hori da, ez nahiz hartuko... Horre egoten dira arotzak eta, horre eraikitzen dira dekoratuak. Hori da, ez hau dago enkale mitikoa, gero hor dago beste... Ahí hay más mierdas, ahí. Hau igual ilegala da, ez? Ja, Puede ser. Igual ez dakit, igual eundaka pertsona dago ikusten, tondo haciendo el croquis de nola dago. Ahí hay un montón de material fácil de coger. No hay seguridad. Dila Naroa. En esa puerta sí. Con Naroa. Pues hori. Bueno, bari, Aitor daola hor
lanean, ETB, oraintxe bertan. Eta, bueno, oraintxe bertan lanean. Deskantzuan dago orain. Lapurtu diogu minututxo batzuk. Eta, bueno, besterik gabe, mila esker, hemen egoteagatik, bakizue, Larrotxenen gaudela edozertarako, apuntatzen dut, zerbait elkarrekin egiteko, gu beti ateak irekita ditugu, eta harremanetan jarraituko dugu. Vale. Esker mila, eta zorte hon, eta lan asko egin. Bai. Berdin. Vale, agur.